muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nongeye kubasuhuza mwiriwe neza. radiyo ijwi ry'Amerika mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. mu Burundi icyamamare mu ikinamico Ninde Adrienne Nahimana yitabye Imana. Abari muri teragateka beka ndaguteye inkuru uhawe na patiri atekera ababikira babona uko. Iryo ni ijwi rya nyakwigendera Adrienne Nahimana, yari nk'icyitegererezo, urugero mu bakinnyi b'abari b'abategarugori, ni ukuvuga abigeme n'abakenyezi. Abakinanye nawe bavuga ko atari umuryango wo wonyine ubuze umuntu, ahubwo ko n'igihugu cyose kibuze intwarikazi. Twifatanyije n'abo mu muryango we n'abamukunda bose. Icyaranze Adiriya rero yari mboneza, yari nararibonye. Adiriya ikimuranga yaranzwe n'ingene yarabangutse, ingene yakinye neza, ingene yakunda abandi, yagamburukira abamutwara. Turabuze umufasoni w'ijunja n'ijambo. Uyu nawe ni Deo Hakizimana, uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Kireko, icyamamare muri sinema mu Burundi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uyu munsi arakira muri Presidence Maison Blanche ba meya barenga 250 baturutse mu mpande zose z'igihugu. Abahuti bo muri Yemen bo bemeza ko barasa amato y'ubucuruzi anyura mu nyanja itukura bagamije byonyine gusa gufungira amayira Israeli no kwihimura ibitero by'indege z'intambara za Amerika n'Ubwongereza. Aya makuru rero ntimujye kure, ni mu kanya gato cyane. Amakuru yo hirya no hino tuyahere ku mugambi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken utegura gusura ibihugu bya Afurika bine. Eugene Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bugerageza kugumisha ijisho ku mpande zose z'isi, ari nako bushyira igihe kinini mu bibazo biri muri Ukraine, mu burasirazuba bwo hagati no mu nyanja itukura. Departema ya Leta muri Amerika ivuga ko Blinken azajya mu birwa bya Cap Vert, Cote d'Ivoire, Nigeria no muri Angola guhera ku cyumweru. Uyu muyobozi azaba agiye mu biganiro bizibanda ku mutekano w'akarere, gukumira ubushyamirane no gutsura demokarasi n'ubuhahirane. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika The Associated Press biravuga ko urugendo rwa Blinken muri Afurika ruje nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irushaho guterwa igishyika n'umubano wayo n'uyu mugabane. Icyo gitangazamakuru cyongeraho ko ikirenze kuri ibyo ari uko Amerika n'Ubushinwa birimo guhatanira kugira ijambo ryumvikana muri Afurika yose. Abahuti bo muri Yemen batangaje ko badateganya kwagura ibitero byabo ku mato mu nyanja itukura, ahubwo ko bagamije gusa gufungira amayira Israeli no kwihimura ibitero by'intambara, ibitero nako by'indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Eugene Mukankusi arakomeza. Ibi byatangajwe n'umuvugizi akaba n'umuyobozi mukuru mu biganiro by'amahoro w'abahuti ku ntambara y'abaturage imaze imyaka irenga 10 mu gihugu, Mohamed Abdul Salam. Avugana n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, uyu yasobanuye ko nta mugambi umutwe w'abahuti ufite wo kwibasira abanzi b'igihe kirekire, ari bo Arabia Saudite na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abahuti bari ku ruhande rwa Iran bagenzura ibice hafi ya byose bituwe bya Yemen bagabye ibitero ku mato mu nyanja itukura guhera mu kwezi kwa 10, mu cyo bavuze ko ari uburyo bwo kwifatanya n'abanyepalestina bibasira amato afite aho ahuriye na Israeli. Ibitero by'abahuti byatumye amasosiyete mpuzamahanga biba ngombwa ko anyuza ibicuruzwa hagati y'Uburayi na Aziya azengurutse Afurika, byongera igihe n'ikiguzi. Amerika n'Ubwongereza byateye amabombe ku bahuti mu cyumweru gishize, mu cyo bise igikorwa kigamije gutuma inzira zikoreshwa cyane n'isi yose zikomeza gukora. Abdul Salam yagize ati, ntabwo dushaka kugeza ubushyamirane mu karere kose, kandi si byo twahitamo, kandi turacyashaka uburyo ubushyamirane butafata intera, ariko bizaterwa n'icyemezo cya Amerika
igihe cyose bakomeza gutera. Yongeyeho ati Yemen ihangayikishijwe n'igisubizo kandi ifite inyungu mu gusuzuma neza yemwe no gukomera ku ruhande ihagazeho mu gukumira amato ya Isirayeli yerekeza ku butaka bw'abanyepalestina yigaruriye. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dukomereze amakuru yo hirya no hino ku isi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Joe Biden, perezida w'igihugu, uyu munsi yakira muri Presidence Maison Blanche ba meya barenga 250 baturutse mu mpande zose z'igihugu. Ni ku munsi wa mbere w'inama yabo ngarukamwaka, inama izamara iminsi 3. Eugene Mukankusi. Byitezwe ko baganira ku bibazo by'ingutu imijyi ifite cyangwa ishobora guhura nabyo, harimo ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, umutekano w'abaturage, ikibazo cy'abinjira n'abasohoka, amacumbi, abatagira aho bataha, guhanga imirimo n'ishoramari mu bikorwa remezo. Biden yagarutse muri Maison Blanche ku mugoroba w'ejo kuwa kane nyuma y'uruzinduko yagiriraga muri leta ya Carolina ya ruguru, aho yatangaje miliyoni 82 z'amadolari yo gufasha gushyira interineti yihuta mu mazu mashya yo guturamo n'ay'ubucuruzi. Biden yavuze ko ubuyobozi bwe burimo gukorana na Carolina ya ruguru n'izindi leta mu bijyanye na interineti ifite umuvuduko wo hejuru, ibikorwa remezo n'indi mishinga yo gufasha abaturage. Yavuze ko abantu bakeneye interineti yihuta cyane bityo bakabasha gukorera mu ngo. Yongeyeho ko abacuruzi bayikeneye kugira ngo bagere ku baguzi, ko n'abanyeshuri bayikeneye kugira ngo bakore imikoro ijyanye n'amasomo yabo no kugira ngo babashe gukurikira inyigisho hifashishijwe ikoranabuhanga. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Eugene Mukankusi, urabizi kandi ugiye kubitubwira, amasimbi ni ukuvuga nyine urubura n'ubukonje bikabije biri mu bipimo biri cyane munsi ya zeru mu bice hafi ya byose by'igihugu muri iki cyumweru bwahitanye abantu mu bice bimwe na bimwe, bugira n'ingaruka zikomeye ku ngendo zo mu mihanda no mu kirere. Ujenero komeza. Indege y'isosiyete y'Amerika American Airlines yanyereye ku kibuga kiriho amasimbi neige mu mujyi wa Rochester muri leta ya New York. Yari ivuye mu mujyi wa Philadelphia. Nta makuru avuga niba hari uwaba yakomeretse. Amajyaruguru y'Iburasirazuba ni hamwe mu bice bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahuye n'ubukonje bukabije, ahari barafu n'ibihe bishobora guteza amakuba guhera mu cyumweru gishize. Abayobozi batangaje ko ku rwego rw'igihugu abantu barenga 40 bapfuye biturutse ku bukonje bukura inzara kuva muri iki cyumweru gishize. Aba barimo byibura 14 bo muri leta ya Tennessee honyine. Ibihe bibi kandi byitezwe no muri izi mpera z'icyumweru, kandi nyuma ibiro bya guverinoma n'amashuri bishobora kuzafunga kubera izo mpamvu. Inaha i Washington DC ho kuri uyu wa gatanu amasimbi yongeye kugwa kuva mu ijoro ryakeye n'uyu munsi wose ku buryo ubukonje buri munsi ya zeru ku gipimo cya Celsius. Ejo kuwa gatandatu igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizaba kiri kuri dogere 5 munsi ya zeru, kandi hazaba hari umuyaga urengeje. Mu mugoroba w'uwo munsi ikirere kizaba gikeye hakonje cyane, naho igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi kizaba kiri kuri dogere Celsius 7 munsi ya zeru. Ni ukuvuga ko ahantu hose hashobora kuba hari amazi azahita ahinduka barafu. Yare Eugene Mukankusi rero watugezagaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Eugene urakoze. Nshuti zacu mbibutse ko ari kuri radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Yo n'ibindi biganiro byacu byose mushobora kubisanga igihe icyo ari cyo cyose no ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.voa.com, Facebook na YouTube kuri VOA Radio Yacu. Uyu munsi i Kampala muri Uganda hateraniye inama y'abaperezida b'ibihugu 120 bigize ihuriro ry'ibihugu bitagira aho bibogamiye muri politiki. Ni inkuru y'umunyamakuru Ignatius Bahizi uri i Kampala muri Uganda. Ikibazo cy'intambara hagati ya Isirayeli n'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza kiri mu byari ku isonga ry'ibyaganiriweho n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera ku 120. Hafi ya bose barasaba ihagarikwa ry'imirwano muri Gaza. Abayobozi baturutse muri Turukiya, Cuba, umuryango w'Abarabu n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bashimangira ko hakenewe ubutabazi bwihuse aho bukenewe hose muri Palestina no kohereza ingabo mpuzamahanga kurinda abaturage. Cuba iyobowe na visi perezida wayo muri iyo nama Salvador Valdez Mesa yabishimangiye muri aya magambo. NAM would propose a resolution
Ati nk'ihuriro ry'ibihugu bitagira aho bibogamiye tugomba gufata umwanzuro uhamagarira akanama Karoni gashinzwe umutekano guhita gategura inama izafatirwamo ibyemezo byo kubungabunga uburenganzira budasubirwaho bw'abaturage ba Palestina, harimo n'uburenganzira bw'ubwigenge bwa Palestina nk'uko byari bimeze mbere yo mu 1967 n'uburasirazuba bwa Yeruzalemu nk'umurwa mukuru w'icyo gihugu. Israel yo ikomeje kuvuga ko itazahagarika iyo ntambara umutwe wa Hamas utaratsindwa burundu. Iyi ntambara yatangijwe n'igitero cyagabwe ku butaka bwa Israel mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Israeli ivuga ko icyo gitero cyahitanye abantu 1,200, abandi 240 barashimutwa. Ku ruhande rwa Palestina, ubutegetsi bwa Hamas buvuga ko iyi ntambara imaze guhitana abantu hafi 30,000. Naho visi perezida wa Turukiya Cevdet Yilmaz we yanenze akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'abibumbye kuba karananiwe gufata umwanzuro ufatika ku bitero bya Israeli mu ntara ya Gaza. Umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Moussa Faki yahamagariye abategetsi b'iri huriro gushyigikira icyifuzo cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika cyo kugira imyanya ihoraho muri ako kanama Karoni gashinzwe umutekano. Afurika ifashe imyanya mu kanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye bizatuma igira uruhare rukomeye mu bijyanye n'amahoro hamwe n'umutekano ku isi, kandi tuzakomeza gukurikirana iki cyifuzo kugeza ubwo tukigereyeho, namwe mutuguye mu mugongo. Perezida Museveni watowe kuba umuyobozi w'iri huriro mu myaka 4 iri imbere yatanze amateka yaryo ashimira abaperezida barishinze mu 1961. Anasaba ibihugu birigize gukomeza ubumwe n'ubufatanye mu kugira uruhare rukomeye mu biba ku isi. Museveni yamaganye ibihugu by'ibihangange bihatira ibindi gukurikiza imyumvire yabyo. Ntugomba gutinyuka guhatira isi yose gukurikiza ingengabitekerezo yawe. Ingufu z'iri huriro zigomba gukoreshwa mu gushimangira uruhare runini dukwiye kugira cyane cyane mu muryango w'abibumbye. Mu mishyikirano izaba ku masezerano y'ejo hazaza i New York mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, dukwiye gusobanura neza ibyihutirwa n'inyungu bizafasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere dushingiye ku bumwe n'ubufatanye bwacu. Abaperezida barenga 30 n'abayobozi bakuru bahagarariye guverinoma z'ibihugu bigize iri huriro ry'ibihugu 120 nibo bitabiriye iri nama. Ibihugu byo mu karere byahagarariwe n'abaperezida bake barimo uwa Kenya, u Burundi, Somalia hamwe na Sudani y'Epfo, naho u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania byo byohereza abandi bayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Mu mpera z'iyi nama kuri uyu wa gatandatu biteganijwe ko abakuru b'ibihugu bazashira umukono ku itangazo rigaragaza imyanzuro bafashe ku mahoro n'umutekano ku isi, kurwanya imihindagurikire y'ikirere, iterabwoba no gushimangira ubufatanye mu kuvuga rumwe kugira ngo bagire uruhare rukomeye ku bibazo by'isi. Ku bijyanye n'ubukungu n'ubucuruzi, visi perezida wa Cuba yanagarutse ku busumbane mu by'ubukungu n'imari ku isi, agaragaza uburyo ibihugu bikennye bihatirwa kwishura inyungu nyinshi ku nguzanyo bifata mu bigega mpuzamahanga. Avuga ko ibigo nk'ikigega mpuzamahanga cy'imari na banki y'isi bigamije gukorera inyungu z'ababitangije. Hagati aho, ku ruhande rw'iyi nama habaye indi nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu ihembe rya Afurika IGAD. Iyi nama yasuzumye ikibazo cy'amakimbirane ari mu gihugu cya Sudani ndetse n'umwuka utameze neza hagati ya Somalia na Ethiopia bapfa akarere ka Somaliland. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Yabaye isubizo cyacu, radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uvuga ko nta butabera ku mfu zidasobanutse, kandi ko bamwe mu banyamakuru bafunze bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa iyicarubozo,
ni muri raporo yashyize hanze ejo kuwa kane w'iki cyumweru. Eric Bagirubusa uri i Kigali mu Rwanda araduha inkuru irambuye. Muri iyo raporo ngufi umuryango Human Rights Watch wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravuga ko abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch ivuga ko kuva umwaka ushize w'ibihumbi 2023 abategetsi b'u Rwanda batarabasha gukora amaperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams Intwari. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru waruzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru bo mu Rwanda batangira umwaka bari mu rwijiji. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi keretse nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Afite ibikomere mu gahanga agaragara nk'ufite intege nke, Niyonsenga yabwiye urukiko i Kigali mu kwa mbere kwa 2024 ko afungiwe mu mwobo uhora ujenga amazi hatabona kandi ko ahora kubitwa nk'uko Human Rights Watch bisobanura. Yavuze ko mu rubanza rwe nta butabera yiteze kuko mu myaka 3 afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabitangaje. Amategeko mpuzamahanga abuza ko hari uwafungwa mu buryo bwa kinyamaswa kandi ko inkiko zagombye guhagarika ibyo bikorwa. Niyonsenga wayoboraga Ishema TV ndetse n'uwari umushoferi we Fidel Komezusenge batawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa kane kwa 2020. Ni nyuma yo gutangaza amakuru ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 ku baturage. Barezwe ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru ndetse no kutubaha ibyemezo bya leta. Bombi bagizwe abere mu ntangiriro za 2021, ariko ubushinjacyaha burajurira aho Niyonsenga yongeye gutabwa muri yombi mu mpera z'uwo mwaka ku cyemezo cy'urukiko rukuru i Kigali. Kugeza ubu urubanza rwe ruri mu rukiko rw'ubujurire aho asaba kurusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Mu ifungwa rya Niyonsenga, Human Rights Watch yakomeje kubona amakuru yizewe y'abantu batandukanye yemeza ko bamubonanye ibikomere ku masura ndetse no ku mubiri kandi ko avuga ko akubitwa kenshi. Abacamanza ntacyo bakoze kubipererezaho cyangwa gutegeka ko byahagarara. Niyonsenga n'abanyamategeko be banabwiye urukiko ko abamurinda bafatira amadosiye yagombye kumufasha mu rubanza rwe. Ufatiye kubiboneka mu miburanire, abanyamategeko ba Niyonsenga babwiye urukiko ko iyo bagaragaje icyo kibazo ku bategeka gereza basubizwa ko adafite uburenganzira kuri dosiye ze. Gufatira ayo madosiye byabaye rusange cyane ku manza za politiki. Urukomatane rw'inyerezwa n'impfu zitavugwaho rumwe no gutera ubwoba ndetse no guta muri yombi abanyamakuru ni uburyo bwiza butuma abanyamakuru barushaho kwiniga mu Rwanda nk'uko umuryango Human Rights Watch bivuga. Ntwari yari umwe mu banyamakuru bake mu Rwanda watangazaga inkuru zikomeye zivuga ku buzima bw'abanyamakuru bafunzwe ndetse akananenga ubutegetsi cyo kimwe na Niyonsenga. Mu kwezi kwa mbere tariki ya 19 mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Ntwari yapfuye azira impanuka zo mu muhanda ku Kimuhurura mu mujyi wa Kigali kandi ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yatawe muri yombi. Ariko ubutegetsi ntibwabashije kugaragaza ahantu hanyaho iyo mpanuka yabereye. Nta n'amakuru yisumbuyeho bwashatse gutanga. Impamvu urupfu rwa Ntwari rudasobanutse zirumvikana ku bwa Human Rights Watch. Yakunze guterwa ubwoba no kwibasirwa n'ibitangazamakuru byegamiye kuri leta kandi yahoranaga ubwoba ku mutekano we, akabibwira inshuti ze z'abanyamakuru n'abashakashatsi ba Human Rights Watch kugeza ashatse guhunga. Nubwo u Rwanda rwasinye amasezerano y'umuryango w'abibumbye arwanya iyicarubozo n'ifungwa rinyuranije n'amategeko, Human Rights Watch yakunze kumenya amakuru yizewe ku bahoze ari abafungwa bakorewe iyicarubozo n'ibindi bikorwa bitemewe mu magereza yo mu Rwanda, harimo Nyarugenge ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali aho bamwe bavuze ko bafungirwaga mu kato bakanakubitwa. Human Rights Watch kavuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiwe ubusa n'abarunenga kandi bagasaba iperereza rihamye ku rupfu rwa Ntwari. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika rero yagerageje kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri iyi raporo ya Human Rights Watch. Umuvugizi wayo yabonye ubutumwa bwa radiyo ijwi ry'Amerika ariko kugeza n'ubu ngubu ntacyo arasubiza.
ijwi rya Amerika dukomereza amakuru yacu mu Burundi. Icyamamare mu ikinamico Ninde Adrienne Nahimana yaraye yitabye Imana. Yari nk'icyitegererezo, mbese ni ukuvuga urugero mu bakinnyi b'abari n'abategarugori, ni ukuvuga abigeme n'abakenyezi. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Ibyo by'ubusuba bamwagiriza kuva baho ntarigera yiba na rimwe, mugabe ingeso nzi arafise ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe. Uno mukenyezi Adrienne Nahimana yitavye Imana kuri wa kane mw'ijoro. Yararwariye mu bitaro kwa Khaled mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura nk'uko ijwi rya Amerika ryabimenyeshejwe n'abamwegereye. Umukenyezi Nahimana yamenyekanye kubera ubukerebutsi bubwira n'impano yiwe yo gutwenza baba bakiri bato, abakuze mbe n'abageze mu zabukuru, baba basimu canke ba nyarucari. Ireresi yamenyekanyemwo yitwa Ninde, ica kuri radio na televiziyo z'igihugu. Ari mu bayuguruye mu 1981 ku mbuga nkoranyambaga z'abarundi cane cane eka n'ibindi bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini, ahari abantu bumva ururimi rw'ikirundi. Kuva inkuru y'urupfu rw'ibimenyekanye, abatari bake bahanahanye za video ziwe, harimo nk'iyi yakinye arishira soni. Mbega ndaguteye inkuru uhawe na patiri atekera babikira babona uko aho mu baguhaye sindimo rero wewe unkoroke. Ku rubuga rwa X, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanditse agira ati twakiranye umubabaro mwinshi urupfu rw'umukinyi rurangiranwa w'ireresi Ninde, umupfasoni Adrienne Nahimana. Uburundi burabuze intore ifise impano mu gutanga impanuro ibicishije mu gutwenza abantu. Turahojeje umuryango wiwe w'amaraso, abakinyi b'umurwi Ninde n'abakunzi biwe. Desire Ndihebura ni imvukira ya komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi, ahari icicaro c'abakinyi ba Ninde. Afatanya kwigendera bakinanye akiri umwana nk'igitangaza c'umukinyi. Wabona koko kw'ivyo yakinye yishize mu kibanza c'uwo wundi muntu, nimba ari ico twita kwikumagura ngaha, kwerekana agashavu, nimba bisaba kuriro ukarira. Ikindi naco hariho amajambo yihariye wewe yavuga n'abantu benshi bagiye bafatirako. Kubwiwe nta nkeka Adrienne Nahimana nimboneza mu bakinyi b'ireresi mu Burundi. W'impano yari afise ararengeye n'abantu bamwe baciye kw'ishure bari muri kino gisata c'amareresi. Dewa Kizimana kindi camamare c'umukinyi azwi ku kazina k'ubuhizi ka Kireko yabwijwe rya Amerika ko kubura Adrienne bisa n'ijuru ryubamye ku murwi wa Ninde abereye icegera c'umukuru wawo. Turabuze umufasoni w'ijunja n'ijambo, umuntu w'ibanga ntangere ku vy'akazi ntaco twamukemako. Adrienne Nahimana yakina ibintu byose, hamwe ya umufasoni yahanura umunega wiwe n'abakiri bato. Egome hanyuma rero banje banyakugira amahoro ngo yahora yitwa ngo n'umugabo wanje. Ivyo by'ubusuba bamwagiriza kuva baho ntarigera yiba na rimwe, mugabe ingeso nzi arafise ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe. Ese ngari ko ndambagirika ngo ndiko ndondeza amayoga mukama ngo bucugende naho uzobugiye kumaramaza nuko ogasha urubahutse kuja buri nkono y'inyama n'ukuri kw'Imana uri umwana w'umukobwa. Ahandi naho yakinarishira soni karuhariwe. Abantu muri tera gateka, mbega ndaguteye inkuru uhawe na patiri atekera babikira babona uko aho mu baguhaye sindimo rero wewe unkoroke. Mu misi y'uburwayi bwiwe yamenyeye mu kwindwi 2018 yamaze gupimwa ingwara y'igisukari. Nyakwigendera yaganirije ikinyamakuru co mu Burundi citwa Jimbere, yakibwiye w'igikino Ninde camugiriye akamaro nuko yemera Kireko nk'icamamare. Na Kireko yemereye ijwi rya Amerika ko vyamurwa neza cane gukinana na Adrienne. Nka jewe bahora mwita umugore wanje bambaza ko twubakanye, nanjye nkavuga ntoya twubakanye mu biganiro. Nukuri je namukunda, turiko turakina kandi n'abandi bamukunda. Urazi ko bamwita mama w'umukondo. Desire Ndihebura nawe nyene yasanga habuze Burundi bwose. Si umuryango wabuze gusa, ni igihugu kibuze, kuko sinibaza ko tuzosubira kuronka uwundi Adrienne w'amajambo nkajya, w'impanuro nkazijya asanzwe. Sinibaza yuko umuryango urabuze, n'ivyo muri rusanga abakinyi barabuze, ariko n'igihugu kirabuze, kuko sinibaza ko tuzosubira kuronka Adrienne. Ntavyo mbona kweri, kubera ko nivyo impano zirahari, ariko nka Adrienne twari tuzi, sinibaza ko azosubira kuboneka. Adrienne Nahimana yari yavukiye ku musozi wa Rweru, zone Kabanga, muri komine Giheta y'intara ya Gitega. Hari mu 1957. Umupfasoni w'abana 5 n'abuzukuru batazwi igitigiri yari yabiriwe mu
kibano. Umwe mu bana yibarutse umuhererezi yitwa Renato niwe wenyene yamutoranya umwuga kubera kumenyekana cyane. Adrienne yakinishwa kandi cyane mu migambi ya leta n'amashirahamwe yigenga cyane mu dukino two gukangurira abantu kwitabira imigambi y'iterambere no kwirinda indwara. Yaramamaye ku buryo amaradiyo hagati mu gihugu yamusaba kuyamamaza. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ni bugo yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi yapapa shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda twamushatse abona ubutumwa bwacu nyine hano ku Ijwi rya Amerika, ariko kugeza ubu ngubu ntacyo aradusubiza. Maze rero banywanyi bacu nahangaha amakuru yacu ahumurije. Mbashimiye rwose ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Mbifurije amahoro n'amahirwe na weekend nziza. Murakarama.